Mātou te whaiwi inga whoi le nei whiawhi mō mātou pepese atu i ate o ele tua. E watu i ate o ele whawhitai o le vi inga o le whamanu o le whani i tanga. Mātou te tau ta watu ai lo mātou tia ma lo mātango fie. Le tua mawalunga o le tua e sili ese. O le tua e alofa muti vale na whaia mea oma o le fōwhanga e o lava i tangata. O te tau mono mea ia te oe le tapo inga malevi inga le tua. Awa oe lava na e whaia le tangata ina ia vivi i matapua i mawhafo ia te oe le vi inga. Na e whaia fo ia au fōwhanga oma lava ina ia vivi i umatu ia te oe mea oma. Awa oe lava e tau ta watu le tua. E laulo whaiva oma e to tuli vai ia te oe. Awa oe o le tua mawalunga o le tua e sili ese. Vi ia lava lo swafa e whaava vau le tua le tamā. Le aloma le nganga pa ia. Mātou whafte ia tu ono le aso. Mātango fie ua e whapopo mai fu iaso lo mātou ola. Amata mai le tau se ia ulia mai fu le nei teimi o le pō, le fiafi. Malu mai le pō isa. Mātou moli mawina lo lofa wha maoni ai mātou. Lau tau singa i le aso atoa. I me ai o me ino o lava o le ea. Whia ilungo a wala sa e tausi ma leo. Pui mātou i ngā luenga na whenga iai e le ngata i lea o. Awa onga na ia mātou whanau. So se mea na mātou iai lungo le neifunga i lele. Sa e tausi ma leo i mātou. Leo mafua na mātou taunu umai le fwoi le fiafi le manuia. Awa o e lava le tua o le tua e le tu le moe. Awa o e lava e te whamaoni e tusa o folanga. Whaftai le tua. Awa e le mawailo o lofa i le tangata. Ewi lava. E te lea mātou ng salama sema. Mea mātou te alewai o luma i lau si le whanga pa ia. Ai le tu ua lava lau tau singa alofa ia i mātou. O eo se tu alofa e te alofa lava e alofa muti vale oe. Whaftai. Lei pō mātou o mai. Mātou te fia whaangolongo i lau upu. Mātou wala watu le pō si e fia mai nganga pa ia. Whau o mai le mātou mta upu le pō le a mātou talnoina. Iai fo i se au onga tau o ni mea lei o ni mea mātango fie. Mātou te o mai e lau upu le pō mātou te whaongaina. Ilo mātou wola whale nganga o mātou wola i pēle nei soifuanga. Talo i le whau unga mana se a wina mai to ia i mātou le mana o lo nganga. I whau ui me umala mātou whaia. Whamanui atu i au tangata sā mo le nei pō. Whau umai, whamanui e le ngata o le whalongolongo. O le whaongaina fo i o le tangata. E mamoli atu ai lau upu le nei pō. Ai ulawa fo i ngā luenga le tangata. E fo i mai lawa le whaatau waa. Ai etu inatu i atu elevi inga o le whamanu. Ma le whaanitanga. O aso umalava i o atu lava i le whaavavau. Whaavavau lava. Ona Isu mātou te talo mawalau atu ai. Ameni. Ia le amano, le nei fo i fiafi mātango fie. Le i amanoa o saunia fo i le tua o tātou mai. Fo i tātou te whaawawina le tātou Paul Kalamele nei. Tu le upenga i le loto. Ia e whaongaina e fo i le nei teimi e whatalofa atu ai. Ma le nganga whaftai, le nganga fifia, le nganga whaaloalo. Whatalofa atu ai i le silasi o si o tātou tunu pele sa moa. Amata mai lawa fo i se whatalofa i au pa ia le tua mautou le tua i so stovini. Nisi fo i olom whaiona mafuta mai le fiafi ma lo le tua ma lo le ngā lulue. Au no fo i le vai o sa i tātou tiute ma whaiva wha au si taulanga. Whamanui e tele le tua i a toe e tusa male ngā luenga. Ngā leile tua. E fuanga me fo i le ngata o le nei vai aso. Ia le fo i te usanga i Paul Kalame whamanui atu le tua i atu tau lau whi ngā luenga. Mai se lava ngā luenga lo whenga iai. Atalofa i nai o tātou tua asensina. O lo whaafonga mai le pō. Atalofa atu ma le nganga fifia le nganga whaaloalo i atu tau. O lo whaia pēle whaiva o le titalo. Tāpua ia pēr ia tama whanau e Samoa i le alo whaiva i ngā luenga mtiute. E le ngata fwoi leo la au tau talo. Le au ma le pō wā le au whai ngā luenga le tua. Whaftai, whamnuia le tua i atu tau. Atalofa i nai o tātou
uso fo mtu fa fine o lo fa fonga mai tonu mo tanga singasi o tamama tina lenga te fo le tonu fo pui pui tonu o fo finga luenga le fiafi ya fai o enga lue o e maua malta to pol klame le tutu le penga le loto fata lo fa ya to le pol swafo yesu ma lo nga lue ya ile saunga le mo le tua nga luenga mtu le po e vo stay me fai wi nai man manuia ya saunga le mo fo ya tu ya inga i lunga o tele. Ia whapena fo na le whangaluina tātou wō o uso mtu o whawhine, ta mama tina o loo mafuta mai i atunu o mamao, e se atu ma New Zealand nei o loo mātua o mawai, po whelawa se atunu o loo e mafuta mai ai, mai e whaalongolongo mali tātou Paul Kalamel nei ia, o le tutu o leo penga i le loto nei o tātou to e whelo ai foi, la o tō auna nei o poni fonti, whatalofa i atu tau, ma lo le sa ili ma lo manuia fo ile au mawai e na atunu e au mawai e le sa ilinga o le manuia le nganto le tino ia ai le tua lawa le tātou ta whaioi ia o le o langa ta pua i o le Samoa so se mea lui ai ia e tapa lava i lona so i fua whale nganga wha manuia le tua ia te utau talo whainisi o lo asiasi mai tono le aile o kilani ia ono on tuatungia fo i mani maftanga talofa atu malenga falo alo le fiafi talofa voi se tasi o mafuta mai o stein mo nei o lau fa fonga nei ta nei foi Paul Kalame o tutu le upenga le loto fa talofa ia tu tau ele nei foi fiafi le swafo Yesu le tatu li ma le tatu faola talofa foi ia sau alo sau le ngalue alo le tu atu no amnia le tu ia to male ainga ia vi ia lava le tua ni o timu foi nei au kilani ia te le ropo a mai oi na foi vai me te lala mai papa ai ma tu ni au kilani ia lo foto mai ni ti munga te tele lava nei po pe ona vai tu ai foi tala o le tau ia ai tarsia ia va penao na malu pui le malu le tuno ia mai ni ti munga tele foi la fenga le fiafi au li ata al manuia ia po fela fo se meu e fa fonga mai ai ia anga leile tua ia toe ia tu sai ma le fengai ma le ese o tau ma vaenga o le so fuanga lo tatu iai tu langa o me tau o le so fuanga iai pele poto ma le atamai ia malu pui ai so fua malo loina ia wa lava le malu lu ti munga ia me se foi o le la ia ma le savili ma so se vaenga o le tau e fita ia i mai tātou le nei soi fuanga ia tonu fo e nisio atunu o whengai fo i mani matangi po ni wha ia pui atu le tua ia te utou tu sai ma me tupu me whana turo le nei soi fuanga tātou te iaivi ia le li ia le fiafi ia o le tātou Paul Kalame o le tutu le upenga i le loto ia o le a tātou ofo le tātou mta upu e pe o na masani iai o le fiafi nei o te tonu lava le fa mai le el tatu Paul Kalame ia po le tusi fo i Mateo o faisi taloa o lava luma sino tatu tal no tusi Mateo ia ona o le tau tele o le nei tusi po le fu evangelia a Mateo le la tatu la tatu tal no le mata pu muli le tusi Mateo te le fo tatu tal no ia mata pu muli lava e fo i tolu ia po le lua foi male afa o lo iai ia le tulanga o le fa umaina o le talanoa a Mateo ila tu singa ia po le meta o le conclusion po le upu fa uma o le vantatu talanoa mai le body po le tino tatu vai li ai ia vaenga lima ia po o talanoanga a Mateo i mea tupu na ia moli mawina ia e nei fa popo ia vaenga te tasi lima ia ni sau noanga a Yesu e tusama o onga o le malo o lona tama na sau e na ia whailo mai ai tātou. O le whiawhila nei, tātou tanoa mta bulusu malwalu e wha umai ia le wha umaina po le wha mai eina, wha tāwaina ai, teimi muli o Yesu na soifuai e lunga o le nei funga ele ele. O le mta apula sifulu malwalu, mai ua mawail sa pati ua tafata o le ulu yaso o le vai sa pati ia po o le taiao lea o le aso tonai a mai le aso whareile lena mali wa Yesu a le la ua amata le aso tonai a amata le ono le fiafi o le aso whareile a le lau whai mai ia ua malama la le taiao lea
ia ole sapati. Ole ua, le tu so le ua mavailas foreile, mavailas tona i le sapati, a le ua o i le asu sa, wa le umotatu tanoa i le asu tona i ia ma le asu foreile lena mali wa Yesu, o le kava i ia po e tolu, po aso e tolu lena i Yesu tunga mau. Au ila, whape o mawai sapati, lo ringa ua mawai atu, le asu tona i a o le asu sa, po le asu mua o le vai aso. Le alae a matatu le aso, i le ono le fiafi o le asu tona a ngai i le asu sa, le asu tolu la le talu ono maliu Yesu, mai ua tafata o le lua yaso, o le vai sapati, o na watu wai leo Maria Magdala, o le isi Maria ya siasi il tunga mau, fa auto foi, ua tole mafu i tele a wa na luifo le angelu le li mai langi, wa luatu mafuri ese le maa le ngutu il tunga mau. Ma ti e o na lunga, e pei o le uila lo na tino mai, ma ono ofu a sina e pei o le kiona. Wa te mu fo i le matatau ia te ia o e na leo, wa li ua i la tau e pei o tangata oti. Ono fai atu leo le angelu i fine, ufa pe atu. Aua lua te matatau o lua, aua ua lua sa ilia mai Yesu, na fa sa tarina. E leo i nei o ia, aua ua toitu mai o ia. Pe ona fetala iatu o ia, ai o ia, o mai ina mata i le mea na tuu wai le li. Ina o tuia ia vave lua te tau atu i on so, ua toitu mai o ia na ye uoti, fa auto foi. Ua mumu atu ia te utou i Galileia. E mumu atu ia te utou i Galileia, tau te ilo ai o ia i le mea, fa auta ua ufa iatu ia te ulua. O pua ia le angeru le talanoe le fine le uti e lungo le maa, ua furi ese le maa, fa mai le whaipoe vadu. Na la vave i lea, na il tunga mau ma le fefe, ma le fiefi tele. Ua la tau fituli e tau watu wai i on so. Wala watu e tau watu i on so, fa auta foi. Ua fita iai Yesu mai la ua, fa pe atu, se ua lofa, o na lao mai e lea, ua fita ngofi o na vai, maifo mai ia te ia. On fetele atu leo Yesu ia te ila ua, aua lua te matatau. Ina o tuia lua te tau watu i o uso. Ina ia la tau watu i Galileia la tau te iloa mai ia. O na lao, fa mai wa lao, fa auta. Ua watu ile ai nisi o e na leo. Ua tau watu ile au faitau lang sili mea uma ua faia. Ia pe o leo wave li poti il mele utupu le maa. Uma ua lese tino i Yesu. Fa mele suma lua. Na la tau fa poto ile fatasi matoe ina o la tau filfili. Ona watu ai leo tupe tele ile au, ia po o leo ave la o faitau langa tupe ile au. Ale la fai la tau tonga fiti, fai la tau pepelo, fai po sumal tolu fa pe atu. Ia o tau watu, na o mai o na so ile po uanga oi ia te ia, a ma tau moe. A fai fa longo ia ile li, ma tau te fa ole atu ia te ia, ma fa sao ia te utau, ma fa sao ia te utau. Ona la tau talia leo tupe, ma la tau fai e pei ona, a o inai o ila tau, ua salalau fo ile atala i tangata i uteia, ua o mai lava i nei o na po. Ya, la tatia le, maenga mulmuli, se i umon tatu whaitawina lea. O le tusi e matei o le mtau pulu sumal valu e lua ni vaenga ta, alava o lo iai tono o le mtau pulea. Mumua. Lena whaitawina le vaenga e whatau ai upu ia e whatatau lea i le toitu o Yesu. The resurrection of Jesus Christ. Mai le whai upu mua o le whai upu se fulu. O vaenga lava ia e o lo tala noa mai ia i le whaatawa ina leo le tuitu o Yesu. Le whai upu se suma le tasi o le lua se fulu. O lo whaatawa mai ia i na le meta o le polo a inga sili a Yesu. E lua la vaenga. O le tuitu o Yesu le vaenga mua. O le si afa. E suma le tasi o le lua se fulu. O le polo a inga sili Yesu. So the resurrection of Jesus and the great commissions of Jesus. Lua vaenga taua. O whepo le suma le tasi lua se fulen tatu whaitawina. Ma e whailo mai ei ia mea, ele mea na tupu i na ua, toitu Yesu, the result po le mea na tupu mulmuli mai ei. O le toitu Yesu sa o aile. Sa o aile mata tau ma le fefefe, ele ngata oe sa te ia Yesu. Ai na whape na fo, no oile oli ma le fia i tangata na teli tonu ia Yesu. Lua la mea, o le toitu Yesu.
Na o ele mata tau ma le fefefe ma le tete mu o tangata ia let's say o enemies po filio Yesu. A o lesi pito. Wa o aile oli i e na talitonu maustai ia Yesu. Wa o mai ele fo ile oli ata tau usum tu vafini. E o mai le taimi le nei le aso le nei. Wa o mai ai fo ile oli ia i tātou o tangata kerishano. A wa fo o tātou whaitawina mea umae pei o na tutupu ia keriso Yesu. Wa mai ai le wha moe mo i tātou. Wa mai ai se la ngona e ai le winga o le ola lea tātou te olai. There is a reason of life that we are here and exist. E le winga o le ola ma le soifua lea tātou te olai. Ona o le toitu o Yesu. E winga le ola o whamtalanga. E tupu ai le oli. E le ngata ngā le fiefi. Alanga le fiefi o le me sau matoe alu. Sau matoe alu. A le tangata na te talitonuina le toitu o Yesu ma wa ngā i le toitu o Yesu. O le tala le leilea. E tupu le oli a te ia. Tupu lo na fia. Wa iailu na wha moe. Ma ua iloa ai e le tangata kerisiano po le tangata o te tonu ia Yesu. Wa iai ia se whaita wina o le tātou ngā luenga o lo whaia nei o le tātou mōli mau atu lea. E le ngata le ua mai ai tātou le whiau a ua iai sona winga. Wa iai sona tāua. A wanga leili toi tua Yesu. E leise tāua o le tātou tālai po se tātou mōli mau. Mai la o ngala apostolo Paulo ia Korinto mo mua o Korinto am tau po suma le lima le po suma le fava pe. A fai foi ua le fatu wina mai ke riso Yesu. Po ua le fa lea o ngā ina la ma tau tala i atu. Ua fa lea o ngā foi lo o tau fatu tua. Pe ana fa pe le aise tu. So if there was no resurrection, our witness is going to be in vain. Leise winga. E lea o ngā. E leise tāua, e leise se manui ai, pe ana wha pe le ai le toi tū o Yesu. A le whawhai mai Paulo. E lea o ngā, e fo iso tātou o whātua tua. E wha lea o ngā ina, e fo le whātua tua o le tangata ola. Pe ana wha pe le ai le toi tū o Yesu. Tāua tele lai ai tātou leo Kirisiano le toi tū. Alesi me tāua le toi tū o Yesu sum tū whawhini. O le whaavae lea o le tātou tel tonunga. This is the foundation of Christianity belief. O le toi tū o Yesu. E o e whaavae ai whai ai le foundation be a mata ai le tel tonunga wha Kirisiano. Ai se alanga o le tala le leilea. It's a good news. O le toi tū o Yesu sum tū whawhini. O le mea ua sāu nia le atua. Ma o lana mea alofa. O le mea alofa le atua. Ua ia whaataunu uina ai fo i mana folanga. Ea mai le mea alofa. It's a fulfillment of his promises. Ili tangata. Na fola mea le atua, le mea o le ai whaia le tangata. E whao ngā ina ai o ia lava ma le atua. Po lona atali o Yesu o ia o le atua. Mai lava le kene se tolu o lono whai po suma le lima. O e nāna wālo ia ai le taimi ana ngasala le tangata. Na iei se vainga ma mao. Po se visiona le atua e winga le tangata ua malaia. Na te whaasauina. Na te whaafaya ina e lona atali i lea. Le tama le whawhine. Ia sa tani lea ua o mai ele malaia i le lolangi. Na te tui momo ina lona ulu au ia wana o lona muli vai pe na o ni ti ngā e ma vai se taimi. Le winga leo le tui momo o le muli vai o Yesu. Wana o ni pupua ngā mani whainga tā. E ui ai Yesu ai whaaya ina o ia. Tā ua tele la. E le toi tū Yesu le tātou tele tonunga whakirisiano. Le toi tū Yesu o se whaavae mautu tū leo le tātou tele tonunga. O fisi leisa. A wafo i tātou te whana nau mai ape o nau tāua atama ewa.
whanau mai lava wa vei tātou ma tangata ma leia tangata ang sala. Ona o le ang sala a tamu e le whaatoanga i e tēnā. Mai leo le apostolo Paulo, e to tongi o le ang sala o le oti. A o le ola e whaavavau o le me fo e fuina mai e le tua e ala ia Keriso Yesu. Roma e ono whaipu lusu ma le tolu. O le menga e se le tāua e tele o le tātou mālum lama ma whaataua ina le toi tū Yesu. Toi tū Yesu. E le ngata o le whaavai mau mautu tū o le tātou tele tonunga. Ai wo o mai e fo ia se wha moi wo o mai e le wha o le tanga mo i tātou. Pa ana le toi tū Yesu e le se wha o le tanga. Le se winga. Le se winga o le whengengi tuai pe ana le whaataun wina ia Yesu. Le se winga o folanga o malava na tu ele tu yana profeta tau mai I lona nu. Pe ana fa pe le toi tu mai Yesu. Winga le la Yesu le o langa le tangata. Let's say that we are all sinners. Ka tō tangata ang sala uma. A le maua la Yesu le o langa le tangata. Pe e le maua fo I le tangata ang sala Yesu. E ola lava. Ai ua whaatali mō lona taui o le oti e whaavavau. Ai a talia la le tangata Yesu le ana maliu ma toi tū mai. Talia I lona soifua. O ia o le whaola ua toi tū mai. O na maua lea le tangata anga sala. O le manuia ma le taui. O le ola e whaavavau. Mana tua ele o le oti na fina ngalo le tua. Ele o le oti e whaavavau na fina ngalo le tua e o le tangata. Neai. Na o le tua e mafuta pea maatamu mo ewa le ola, le manuia, le ola e whaavavau. Taimi o le mama. Ele e eise fina ngalo le tua. Ina ia leanga, ia le tangata. Ai o lona fina ngalo ia maua pea le tangata, le manuia ma le ola e whaavavau. E nei wang sala la le tangata. O le fina ngalo lava leo le tua e le suia. Ia maua e le tangata le ola e whaavavau. Aua ne I alu o ia. I le oti e whaavavau. Na ia maua e ia le ola e whaavavau. The everlasting life. Rather than the everlasting death. Na. Lea lana ia saunia ai se awala. Na ia saunia ai se awala. And what is that remedy? What is that? Lea le nafafo. Lea le awala. Lea le mea na saunia le tua. O le meta o le tongiola. A redemption. Saunia ai le tua se tongiola. Luinga wa vatu le ola o Yesu o lona lava atali I pele to tasi. Fa sata ruina o ia I lungo le sata uro. To e fatu mai e ia mai le oti. Ma ua fai lea ma fa vae mausa li o le fatu tuanga o le tangata Kirisiano. Po le tangata ua fatu tua matalia. Le maliu leo Yesu. O le fai upu lava e lua e o lava le fai upu sefulu o lo fa matala mai e le to e tu Yesu. To le mafui e fai upu e lua. To le mafui e tele. Fuli e se le angelu le maa. Ia mati e ti ai. Se fo le maa li o mea le angelu. Maa na o skai le angelu wa. Onga uma ona fuli e se le maa ki e lea. Si ti e lea lai. E makua a fefe le uli i anga leo leo. Ele mele o tupu. Ele lope ngai loa tu le uli ia le tino le angelu. Au te loa na o Maria le Magdara malisi Maria le na o le la tatu tel noia. Na la loa le angelu. An paule mele o fefe ma te mu le uli e pe no feita wina mal fe po fa. O te mu o le va tu le se ma. Au te mu ono le mafui ele o mafui ona le sel ma. Ai le o ilo ela ua o le angelu le na sau ma sau e mal mafui tele le. Ma fuli e se ai le angelu le mal ma. Ai ti ai lunga. E fa mai le fa punga e pe o le wila lona tino mai. Ma ono ofusi sina e pe o le kiona. O inga o le description o Yesu, but ele o Yesu. A le ata le o le dautia ma le mamalu. Ma le matangofia o le mama, ma le malosi, ma le ato toa. A wana o se ave au. He was just an agent from God. But Jesus is yet to be revealed. Fa'ali atu yon so. A mese o fafini.
Fai upe tolu a le vaenga lo tolu na ja mai u te mu ma te tau leo leo. Le fai upe fa. Fai mai wali ua i la tu. Fai mai wali ua i la tu e peo tangata oti. Ma kau kia ko ngā whiwhewhe ma ko ngā ma te tau lea ngai ila ulia. Le ng tatu tala noa mau tau ila amtanga. O le toi tu Yesu. Whiwhewhe ai ma te mu tangata i le te le tonu ma filio Yesu. Le uli umaia. Ma le au stau lang siri, ma le au stau langa. Ma tangata sa lato ma fua anu fasi o Yesu. E whiwhewhe ma te tau. Ai oli ma fia tangata e te le tonu ia Yesu. Fa matalaina la mata io le sin le po le vainga le. Le matau tia, le matau tia le mea ba da tu ma fo ia sa mo ele mele na tupu ile tai le sa. Matau tia o se vainga matau fa te ia va fini. Ile atu o lei, ile ngata le ai ile, o le fo ile tino le. O le ma. Ele o mafai ona ele mo foi na la i lo le tulanga o le angelu le tau mai o Yesu ele o toi ele o Yesu i a wo lo te fefefe e ai man tau le foi la o le o atu fa fine ia ma le la swau e fa tau nui na e fa o mai men ka o le preparation of the body of Christ ele i fai le me le ele taimi o le sapati taimi o le stona leanga o lae ya foi le ngata e la u sapati ai le uma foi ma le aso le paseka ile aso very le ringa fa tali se ia uma le ma se uma tu sapati o le la bo so tu va nga le e fai le langa luenga e fia u ia le tino o Yesu ile swau ai atu esele mele o tupu mai ai mel Mateo lu sumo le fitu fo po no sumo le tasina ta o mai Maria ye to lu fa mai sa yai Maria le Magdala ma le isi Maria wala no nofo fa sanga ile tunga mau ya le foi no foi te wina nei ile foi po lu sumo le val ona fo e ta o mai fa fine nei to lu ai na ta o tu la le angelu i fa fine to lu le mele o tupu ya Yesu mai awa lua te mata tau feu peri awa lua te mata tau awa wa o iloa wa lua sa ilia mai Yesu na fa sa tarina sa matua i fa no noa i fa fine ili tala ua le aili tino Yesu ai wi le pe sa ye se fa ma fan fnaina i la ua e upu na tau tala tua i la angelu fa mai ma e la teo ai ole a lava ai a pe fita ia i mai Yesu i le ala i le mea o le awa tuai. Mune tua sa fai atu whaafia Yesu i ona so, ai le i maliu. E me se foi whawhine ia sa la whalongo foi ai. Pea fai o Maria lea, o Maria lea le Magdala, i o Maria lea lea, fo le tina o Jacopo ma Ioane. Sa whalongo ia i le tele o teimi o whama Yesu, o te maliu, o te oti, ai o te le tu mau e pe le tunga mau. O te toe tu mai. O te toe tu mai le asolo na tonu. O le mela la o tupu le tae au lea. Na o le Yesu o lo o iei pe le tunga mau. I le aso tonu lea. E sa ili mai ei fafine. I a teia. Le winga lo whamtalanga. Wana o le Yesu o la lava e oti. Na o le Yesu o la lava le tunga mau o le sa ili mai le fine e peo le tala le angeru fa mai. Wa o lone o lo lua sa ilia mai Yesu na fa sa terina. No inga nga o le Yesu oti le sa ili mai fa fine ia. Ai le o sa ilia mai e ila ua. Ia le Yesu ua tuitu. Ewi na fa longo iai. Whalongo i ai e toi tu Yesu. Mai i ai le tel tonunga fo lea i whawhine nei i ai sola tel tonu e toi tu mai Yesu. Mela ngalinga o e whau ultino Yesu. E o lava fo i lau apostolo. Ta ilo i ai pena peto o fia nisi na tel tonu e toi tu Yesu. Nanga e pe o se mea matua matau tia lea mea o le oti ai toi tu mai. Ai sa fa ngalo la vai la tou o lo la tua li o le atua o ia o le faola o ia mino ia o
le nati mawhaia mea uma, wa venga ma mea na lātou wa ai ai. Ai sa iei la vana māsa salo, mo lātou le tel tonu. Me fo nanto e tū mai Iesu e le tel tonu toma, e o lava fo isi o li, e le i iei so lātou tel, ai ana leva, ai iei wa, sa vali etu Iesu ma luatu tu tonu le whai toa. Ai le i te talaina. E le te li tonu le uli ia, o to e tu Iesu lo ringa, o le alava e whaatali i le Iesu oti. E o voi fafine ia, o le alava e sa ili i le Iesu na whaasa tarina, o lai oti, la alava le tunga mau. O le mea te tauna iai e lui ai fo i tātou, o le mea e sa unua pewe talai mai Iesu, e whaataunu ina lama. Te tauna sa ili atu ia Iesu, ua tu e tu. O atu mali te tonu, le aso lon toru lea, e o atu ina ia moli mawina, whai o atu, ua le ai Iesu, fia loma oli ai sea, ua la te tonu i upo Iesu na whai atu ai, e toi tu mai. Amen. E whahalani mea ta ua i le tonu ole. Ole whai taunga lena, whai tauina, e mise lava le whai upu ono, mo le fitu, mo le valu. E au mai la vaselu i tau e aja tu, e tu sa mo le mene o le tau o le polo inga. E le ngata la e wha tau ai le polo inga sili. A e wha tau ai ia le tu ina atu o le polo inga i o tatu a vatu le tala le lei. I so se mea tatu te hoi ai. We have to witness, we have to take the gospel in wherever we may go. Tatu te avea. O upu ie au mai i, e whani upu tāua au te fia whātau ina mai le whai upu le ono fitu ma le waru. Po le fitu hoi ma le ono ma le fitu. O le upu le o le o mai, wha mai le angelu i whawhine ia. E leo i nei o ia, a wā o to e tū mai o ia, whaalongo lai upu ia. E pei ona whetala ia tuai o ia. Wha mai loa, o mai, come. O whaatu le angelu i whawhine, o mai, ma tūre o lai whewhine, o lai i leo. Nei te ua tu tonu o le ana, o le loa le tu o el tino Iesu, pe te ufasioti ei la ua. A whamai la angelu, aua lua te matata, a leo toi whamai la angelu, come with me, o mai, upu mo mualanga o leo mai, upu lona lua, i nā mata, o mai e vai, come and see, a le whamai, o mai i nā mata, upu lon tolu, i nā o tuia, go, ia male upu lona wha, tau atu, and tell, upu lai e se le taua, e kawa umai, mea umai o lava, i le whaatau ino le vaenga lona lua le tātou te le i o atu iai, al mea tau o le whaatonunga, po le poloa inga, sili. Le upu le mua le, i nā o mai ia. Fai atu le angelu e o mai, e pi fōlinga mai ua whape atu le angelu. A ua ne i o lo tu e fefe pe pole i se me, a ua lo te fefe lau li i e tu mai. Pe lana o taua, e msalo ina isi na fefe o nai tina. I te ufa sioti la ua. Aina muli a ona o le ustai. Ia malwa i atu o le angelu le mea, o le popula o le matautia. Ma ufa asiri ai la ua le ustai la angelu, nai lo le fefe. Ma o se whaupunga tā ua tele lea whaupunga mō i tātou uso mtu whawhine au keu siano. O mai. Aisa. O le whiau lea. Ona o le whiau lea o le toi tū. This is the message of the resurrection. O le wala awina leo tangata ang sala ma tangata uma lava o lo ola i le ang sala ma ole lolangi. Ina i o mai. This is the call for everybody to come. Come to Jesus. O mai a Yesu. A wae leo toi ma liu o ia. Au ni sa ili mai se Yesu o lai tunga mau. Sa ili mai a Yesu o laua iei leola. Ma o ia fo ina te avatua leola ia te oe mau. O ia Yesu o manu ma lo mai leoti. O ia fo ina te avatua le manu ma lo ia te oe. Mai vai vainga o leolanga. Ma le oti foi o le whasalanga o le angasala. Come. O mai. Wha mai foi le tusi a mantei o mta upo suma le tasi, wha upo lusu.
ala lusful fitu lusful valu nei e whamai o upo Iesu whamai o mai a te uma o tau o loo iai a venga ma mafa. Come to me, all those who have heavy laden, and I will give you rest. Ona o avatuina le ia te utau le malo longa sili. Luinga tātou te o mai a Iesu, tātou te le o mai se whaise au, pe o mai se whaapotutonga o se lotu, aru ia Iesu. Tātou o ia Iesu. O ia o le toitu ma le ola, o ia lea e sui ma manui ai leo langa. O le lotu o le nofuanga e whatali ai ma, tā pena ai ma mafuta ai, tā ua. E a whainga le alu le lotu ai le alu ia Iesu, ia uoki a kolpi singisi ka kou. O le tala le lei usom tua whawhini. E vala a wina ai tangata ngasala, uma ina ia o mai a Iesu o ia o le ali o le ola. O le memoni. A whai le ai se filfilinga po se whai unga le tangata e sau ia Iesu. E le ngata o le aola ia e se o langa e le ai se winga. Sa uni oti le oti e whawawau. O le ale ma whai fo o nei e vai manuia o le atua. E lua mea, o le alu le afi. Ala misi e le privilege wa mai e Iesu mo i tātou se awa no mau lunga. O le tātou maua leo manuia whatasi ma le atua. A misi o leo lai whawawau. Upulo na lua. O mai nā matamata. O mai, come and see. O le vesili, e matamata i lea. O mai e matamata i lea. Fa mai tala le angelu. E le o toi i nei le ali ai ua toi tu o ia. Fa mai le angelu i fafine. E o mai e vai, mo mua, come. Ai o mai e vai. A wā o le oti ua le ai sona malo si anga e tau fia ai e su i le tuunga mau. Ua toi tu. Ua manu malo. He is risen. He is a victorious. O ia ua manu malo. He defeated every aspects of death and damnation. Whaafanonga, ma le oti, ma le angasala, ma le malosi o le mana o le sala lea entu ina mai mo tātou. Lea ua uma na sau nia e Yesu le awala. Jesus is preparing a remedy to cure the problem. E fo ia ele whawhita au li lea. Toi tu Yesu. E leo se Yesu o toi oti, o toi tu Yesu, lo inga awhau toi tu Yesu. E whapena fo ona toi tu ma oe, le teimile nei. You are risen spiritually. Walu ese mai tātou mai le oti. Sa tātou wolai i le o langa oti. Au tātou wolai se o langa ola. Ma whatali e loa le ola atali. Amen. Praise the Lord. O le ala se isi mea e tau ono tātou va ai iai e tusa o le mea lea na tupu. I tātou va ai mai loa ua toi tu Iesu. Tātou te toi tu mai foi i le aso e ngā tanga. Whau toi tu Iesu e tātou te toi tu mai foi i le aso le ngā tanga. Mai le mua le Ioane a lona mata upu e tolu a lona whai upu e lua. Amen. Le au pele, o le whanau i tātou le atua i nei o na po. A o le i whaalia mai nei le winga o i tātou a amuli. A ua tātou i loa, a longo i upu ia, a ua tātou i loa, o tātou va ai. Pe a whaalia mai o ia, o na fōlinga ai lea o i tātou ia teia. A wā tātou te loa tino i lava o ia. We will see him. When he is coming back, we will see him. Tātou te wā ai i le Yesu wola, i le Yesu o lo soifua pea, e le o toyoti. Aisa, i le aso atali, i le mea lea e whai mai e Ioane, tātou te
au li atu mo tātou maua, le taui, male manuia, e pei ona saunia e le atua mo i tātou. Amen. E se le tāua, usom tō whawhine. O whamalosia i tātou na i o tātou wō, e tau atu le whiau ina o tātou loina, o loo soifua pe Yesu, te i o le ngatanga. Ma ua ma fua e ona tātou, whaia le mele la so mai le upulo na tolu. Go, ina o tuia, o le fesiri, e oi fea, tātou te oi fea usom tō whawhine. Uso kerisiano, tō whawhine kerisiano, tātou te oi fea. Ta whai atu le angelu, e o mai, mata la ia iai, o leise Yesu, ai le ingata ina le whea le angelu. Ono whai atu leo le angelu. O le lua mata whai oi lai whai. O le oloa, go. Oloa. O le visiti, ai oi whea. O mai la angelu. Ina o atu ia. E tau atu. I so po o uso Yesu. Tau atu i so. Atu i sesi whapunga. Tato wo e whainu uma lava maso. Peo polo inga le la tato. Wai eile. Ila fo ele fatuina Yesu ole. Ole ata ato ole. Me le la ia tala no ele au tu ole. Mea ato ma le whai unga ole na ngā luenga. Ole polo inga siri, the Great Commission. A ole ua ia whata atia i e tusa ma mea o lo whapena. Ona whamatala mai. I mea na tautala atua ile a ngelu. O lo iei umawai ngai tolu ole. Great Commission la. O Yesu. O lo iei uma me fa. O mai kamo e ele sau mo e Yesu e tali Yesu. E le mwhinga e haru. Sau. E sau le e te vai. Ma e wha longo. O le te sau ia Yesu. O lo iei le ola male manuia. Tali alo ia. Ona uma tali o Yesu ola iloa. Ona whamailo la ia lea, ngā lau e vai le matau tio Yesu o lo soifu o lo iei foi malo wha moe, wa vea oe matangata moli mau o Yesu. Whamailo la ia lea, aru loa, kou. Aru loa. E whape whea ona tātou wha so ina, masalo le vesili lea. How can we make disciples? Tātou te whaia le mea o le wha so ina. Ina ua tātou wō, ma tau atu i tangata, isi tangata. Ia se tala, ia se news, ia se mea o la ua i ate oe. Mele ta o le whaaso o ina, o discipleship. Lo inga o le tangata o le ua, o discipline lo na o langa i le atua, wa ifo isa o le upu leo le discipline wa o ina. Mo inga ua e, no foi lalo a au Yesu ma ua o ina oe. You are disciple, you are disciplined. Lela ua e stapena. Lela ua e lo le mata. Tia ua e lo i tono le kale sia wa o ina oe. Now you can see the goodness and the greatness of God and the commission of God. Wa o ina oe i tono le kale sia. Nga whamailo leo Yesu i le kale sia. Ia awina lo al tamanga. Whaiatu lo le ia oe. O e uskai lo la ia lea. Ma e ustai foi la i le mea la i lo conscience i le mea la utau tala tua i le tua ia toi. Ina ia e alu e whaile ngā luenga le tua. Tono lo whai ngā luenga. O le bus stop. Kongo le shopping center. Kongo le environment ngai te masani o ne iai mea alto a inga. Mea whapot putonga. O mea nai te a fiai. So se mea. Every environment that we may be. O inale ground po inale. The mission field a oe. Ai le alu foi la i fafoe. Faile ngā luenga. Ala foi te tala e faile fina ngā le tua. I tangata o laimana o mi ai. Le ave ai lo walu ai. Alue. Tau ai. Ai te lo esel ta ua fo o le mele o le alu. O le alu. Alu i fea. Alu i le mea i te le masani ai. Pe te alu fo i le mea whainta.
Luinga la lea fa mai fa so ina luinga. O le stangata o ta watu se me le lei I le stangata o se tala le lei. O le tala le lei e winga ya Yesu. And that's how we disciple the world. Tatu teo e ta watu. Ta watu e tatu tala noa mulmuli ya ile me mulmuli lea ile commission. Ile Great Commission. And I will tatu le taua o lo walu. You have to leave. You have to go. Ma le me mulmuli. Fa mai leo le angelu I fine lea. Lua teo ma ta watu. Go and tell the disciples about the good news. Stawa lunga matango fie lea ole mea atoa. Ole o le tala lei tangata lea te alu iai. Tau iai le tala lei uoto e tu Yesu. This is the good news. Jesus has come back to life. And this is the life for everybody. Ma leola le mo tangata uma. O mai se vai. Ma watu loa. Ma ta watu. Ese le ta ua tele usum tua whawhine. Whai atu le angelu I whawhine nei. Vave o loa. Go quickly. Aisa. Samoa usum tua whawhine o le taimile nei. Wa mantua mana o mia le vave o le alu le tala le lei. Ia vave le alu le tala le lei. Ia tunu. Ma lo. Matangate te tau no o iai. Ia le tala le lei. Ta whaia man te yo le nei whamatalanga. Pi fōlinga mo se whamatalanga whanatinati. It's urgent. Whamatala mai ma esele ma nei o le whamatalina ma te yo iana upu. On mea ia. Tauna whaavave atu wa fine longo atu on so ina ia la tau wheiloai I Galileia. Ai sea te tau wai ona wheiloai I la tau I Galileia. Wala whatonunga lenga whai fine o ngāle la wheiloai ia Yesu ma tau ari o lela latu Yesu wheiloai ngā. Ai sea, why Galilee? Ai sea Galileia. O Galileia. Sa tele ina whai ai ia ngā ruenga wha misiona Yesu, tolu tau sanga, tolu malafi tau sanga. O ile na mau ai Yesu, na tuulo na aingai, Betelema. Alu ese mai uteia ai alu ile nu ese, nu e tele ai tangata, nu ese. This is a Gentiles territory. Me tu mo tangata Roma, ma tangata ese, tangata eleni ai alu Yesu I ave ai, nofo ai. Ma a mata ai na whaila na ngā ruenga. Ma o karila ia foi. O isa sa ia kolengi nga yang kama pala yang ka kuli nga uaf pu ei o isa koleni ai o isa disciple Yesu ono so o isa discipline Yesu ono so na o Yesu ina yo no la tu loa muli ya te ma yo la tu loa failo na finangalo ma ye lo muli tu langa ao la tu matai Ma ia whapena fwoi o na vela tō ni tangata e ustai I le whatonunga po le polo a inga po ana upo le atu ina atu ia I la tō. Nanga te le ia le commission le la ave Yesu ion so. Tau tia. Amen. O le mesi o tātou vavai I le tā ua tele o whawhine nei. O le matua I tā ua lava o whawhine. O le anga nuu o iuteia, e le tā ua tele whawhine, ai mai sea o se meka o se testimony, a whai se testimony a mengi o whawhingi, e le amana ia I le whaitu toa o whamasinonga, e le amana ia e tangata tai a mai se o staulanga ma lauli tusi upu, e le ano I mengi o whawhine. E le amana ia. Ai sea, ono le anga nuu, it's a part of the culture. That they are demeaning women's. E tu ufinge I tu e wha le tāua tele fine. Tātau te vai e tunu Mosalemi, e tunu I mai se sae, sa whape nā fo Israelu. E wha le wha tāua ina nai wha fine, a wa aila le li wina Yesu. Tango Yesu, matua sui a toa Yesu le culture, o le mea atoa.
Tango Yesu a mai fafine. Mua whai lo iai ele angelu lea le mea te tau ona whai fafine. O missionare mua le tala lei. O fafine ia te o luanga vai el community oni fafine anga sala. A lele mena tupu i fine ia, no mai. They came to Jesus. No mai ia, va ai I mea na whaia Yesu, me tau tia o Yesu. Ma va venga me mena whaia Yesu, I o langa o tangata I va venga me mena. Le ngata fo I lea o I la ua. One of these women, le ngā alu mana na whangu wala pasa, sa saa I va o Yesu, ma wha au ai a o Yesu, I le whale o leisi farisaio. Pa fine nei. Ai le ngata I lea ua, wha o ngā Yesu fa fine. Kou, o. A whio I te maloloa, la lava e moe te maloloa. A leo ua fa fine. Kou, o. O fa fine ia no, o malitala le. Ta ua tele o tau fa fine. Sui e Yesu nei me o nganu, aisa. E sili atu Yesu nei lo le nganu. Sili atu Yesu ngai pol kalame fa tatia mo me rucho mo me va pena. Sili Yesu. E tango Yesu e sui le nganu, e sui a, mwhainga sui. Ele se me ka mau po le alawa, e mwhainga sui e Yesu, pe a whai o le me tau sui. Ma ele se me e ta mau I lalo le langa, lalo le lalinge, ele se me tu mau. Ma pau al tangata o le me tu mau, e tau tu mau ma, fa ta waina, o le tangata ua fau, wa ato o toa lo na o langa I a kiriso. Pau ngā le me tu mau. Fa mai, na o le tu mau se I o, ile fa vavau. E wha o leina o ia. So e se le tau o tele. Tango a Yesu, tau atu I le au whai lotu, ma le au whai tu la fono, ma le au whai anganu ia. O le wau suia le mea. Wha mua fa fine I le mea le tasi. This one only thing I want to emphasize women's. I want to tell the world that women's are so valuable and very, very important as part of the gospel and the good news. Ko ngenga la ngenga mo ka fikuli na fine o tau tala lei. E o tu la fine. Ai fa sala ve ia Yesu la wala ele yo I leia. Na fa mai au ye fa fine ile ala nga I leia ai sala tu fe lo ai mai Yesu. Ma tau leo leng tau mal tu spia. Nga ye le fia mal oli o meleng fa tu ile da fo le ele angelu ya la wa. A le woi le foi tau mai. Wa ye fa mai wa oli mo fia. Wa mai wa worship mai wa to tuli la o I vai o Yesu ma. Ifoma ta pua ia tu ia Yesu. Aisa wa fatu muina mo double joy wa fatu muina I la to wa lua tu lesi oli wa ti e lunga lesi oli aisa. Ta good news. Ol tala le lei. De wa vai tino fa fine ia na la o avel tala le momo. Vai tino ia Yesu o ia ole tala le lei. Wala Yesu fa ftau ila la. Na la tu tal no ai la ia le no ftau ina nei. De wo mo no ftau ina tu. Nino fetu o ne ulu mata tau. Ai o luo atu I Galileia, fa o luo savalinga o I Galileia. Fai lauli ia, fai o wuso. Tell my brothers that we are going to meet. E le maunga ngā fa mai, o le maunga, o I nā mātou te whelo ai. I nā lava lea, sa whaataun wina ai, e Yesu. Ia lana upu na tu ina atu ai le whaatonunga po le polo a inga silisili I ona so. I le isi thais o le lato ministry po le ngā luenga o le a lato sauni atu e whai o lea. Leo ua aku whawhinge ia lato. A o lato la. O le mea lava jas. Sauni o. Sauni o lea la auto o. Se me tā ua tātou te, isi me se le tā ua tātou te, a o wina mai I usum tō whawhine le e whiawhil tātou mta upu. O so o Yesu. O so o Yesu. O le auli ia na matua sala lau solo. I le pōle na pui na Yesu. Matua tu la fua ia e le auli ia, e o ia Petelu, e o lava fo ia Ioane,
Yo ane lana to sau le tunga mau Yesu no wo a isi uma uli ia ele mse ta ua mal tu spa ia ngai taimina tau Yesu le tunga mau oile ele sa tau a le po le ana po e Yesu e fia file o le stofi sala lau uma uli ia mo pala ai fe ai te lole me ese le matango fie o le maua lunga o le alofa o le tua i lana whanau nei a o awina. E uina tau fituli solo, e uina tu la fai Yesu, e uina o e su ele mea o la alta ngata ia. A o lea na tau mawhai Yesu, ina e toi wha poto mai, o ia wha mangalo i la to uma. He forgave them, regardless of whatever happened in the past. Jesus say, tell my brothers, tell my disciples, that I will meet them at the mountain at Galilee. Ngā mātou te wheloa iai. Se whas mātou tala. Pe ia le se meng tupu. Ai whewhe ango se sa mua leo. Kula whai ia. Te loa ua. Uwa pe ia. Ka kako wheloa iai le. I leo le whaavau le langi. Ki nganga ilo ele sanga langi. Mai kako wheloa ele langi. Le ai maskoe whaamanga luinga isa. Ngai loa nganga leanga ia te ia. Alale me le lale o ngale mai ia tatou. Me ta o le whaamangalo, loto whaamangalo, po le a lava le me whai el tangata i a toe whaamangalo. Pea le se mena tupu. Pea le se mena tupu i le mawhitanga lea. Lea e whaamtalaina, lea na tātou vai ai i le pēm tātou whaitawina, i le matau tia o le alofa, ma le anga le leo Yesu, i mea uma ana tutupu. O le mela le tula i mai i le whai upu lea e se fulu whaama le se fulu lima. E matau tia fo i la le mele isi i tātou pa i le titi a iaion tātou o e lole e lea fo i le vangun buli. O mea le pepelo, mea le whiau pepelo lea la avi. O lea le whiau pepelo. O lea la ua whaapoto po, mai whai po sumalua. Ua atu angeluia. Ua leo ia Pilato. Sa kaungo e kau ia Pilako. O le me taunga li poki Pilako, le me lau tupu. A uo ili au o sitau lang sili e tau iai. Ua leise tino Yesu. Ua alu ese le maa. Ua mako le lopo le almela fai. A walanga o lau li ia. Ia e fo ili. Ia lau fai tau lang sili. E ilo le lea lau li ia. E sili atu le concern lau li ia le me lau tupu. Ngai lo Pilato. E le kea iai Pilako ia po le alme tupu tingo Yesu. O umalanga luenga. Ai nga otu lau ia tau iai. Po le askala fai kaulang sili le me lau tupu. Ai kufa mai lau li ia. Ia whikangofi la ia kukupe ia. Awa kukupe ia. Ai awange i au tau whaia se tala e winga i se meka o se toi tū. Fiu le ti Apollo. Fiu le li o lo langi e ta ofi le ngā luenga le tua. Ai sa le mwhaiang ta ofi. Ngā halua. Mai fai tangata. Ka lai. Wako kupe ia. Oe ka lai. Tell the public that the body of Jesus was been stolen by his own disciples. O le tino Yesu, wako e wako aso o Yesu, ngaoi le po. Alai mamoi. Te vai e ale pepelo o le whamtalanga. O se tala e matua i pepelo a. E leu tātou loa. O le tala pepelo lea la ao ma lau lia. A whea le tala sao. O le tala sao lea e o mawhawhine to lua. E o lau li ia anga i lesi tu le ai, e tau iai, e ka lai ai, o ngau ia le tino Yesu, e leisi toi tu, tala pepelo, tala sese, tala fatu, tala ele moni, a lesi tu, o lo iai le tala moni. The good news, 2 women's did go and take the good news. Tala moni lea, tala sao lea, tala leo leola, o lea. Ua toi tu Yesu. Fai so o, ua utoi tu, mako ki wheloa i ngā, o uleo utoi ola mai. That's a good news. Le ola foule na, tala lei na, tala foule na. Amen. Oka. Hau lo leile fai upo e sulma le ono, lua se fulu. O le whaato nunga silisili a Yesu. Ina ia whaao o atu, lea tala le lei, i le lalolagi, le lalau wheloa i Yesu monso, wa meet.
no tātou lo le tala. Te ia lauli ia ile whailoa ato Iesu. Lo atu ai Iesu, lo atu tono, mea la iai, la to mafuta ai. O le mea la leo tupu i. Fina ngano lo Iesu, ina ia avatu lo le polo inga. Ai le ito e fio i lonta maa. Fai pula suma le ono, ma suma le fitu ngai whailoa ato Iesu i on so I kani leia, e pei ona whai atu ai. Ole whai upo e sfulma le valu luse fulu. O inana mai ei ia le whaatonunga. Polo inga siri lea, the Great Commission. Whai upo e sfulma le valu, o na iei le vaenga, e whai lomba iei. O le pule au au Iesu, I le lalolangi. Mai ue a te o le pule. I have the authority in heaven and on earth. Whai upo e sfulma le iwa, na e ta o tuai, o le whaatonunga I na ia o e whaile wha evangelia, whaile wha soina I le lalolangi. Tolu, o le wholawholanga Iesu, e tā ua mo le kalesia, whai pue lusfulu. Amen. Mai sfuma, whamai lus, whamai le sfuma le ono. Ona o atu ai lea o le au so o e to sfulu man to lua I karileia, I le maunga, na polo e atua Iesu e ate lātou, wa lātou I loa oia, o na lātou ifo mai eile e ate, a ua maa salo nisi. Ua maliwa ne ai Iesu, ua fetale atu e ate lātou, ua whape atu. Ua tuina mai I ate ule pule umalava I le langi, ma le lalolangi. O le nei iau tou o atu e whainu umalava maso, mpaptiso atu e ate lātou suafo le tamā, ma le atalii, ma le nganga pa ia. Iau tou o atu e ate lātou, ia tausi mea uma ua aufai atu e ate utou, whaute foi, o te ia te utou ia so umalava, e o lava e le ngā taanga o le lalolangi. Amene. Whātonunga siri, the Great Commission. O le ale winga o le pule lea. Pule a tō o tu ina mai ia te au I le langi ma le lalolangi. Te lo sumtua whine nau Iesu lava na avatu ia I le atua le pule lea. Matu e lonta ma le pule lea. E na te whai ai mea umalava, e tusa o le malo o keriso, o le ao o mai I le lalolangi. Le pule lea. Ma e awhia I la I le pule lea na matu e whai ai le malo o keriso I le lalolangi. Na mua whao ngai I le awinatu, e o ma le pule, e o ma le pule lea. E I le aso e sau e le malo lea. E awhi te usanga I lunga o le whangai le millenniuma. O le aso lea na amata ina whao ngā le pule lea. O ia o le whaola, ua toe tū mai, ua te tau o na ia te ia le pule lea. O le pule o le langi ma le lololangi, e whai ai so se mea. Lea tātou te loa, e se lea o ngā le pule le tono le kare sia I te minei. O le pule, lea ua whaatonuina I Iesu o na soo e o atu I le lalolangi ma whainu uma ma soo. Whaatonu tu I Iesu o na soo ina ia o lātou a o atu. A o atu. Le ngate papatiso atu, a o atu, ina ia o lātou whaia mea uma lava. Wa o whaia tuai. O lea mea o le folfolanga sisili. What is a Great Commission? O se whātonunga. O le folfolanga sisili. Simply an instruction. It's a command. Mai e Iesu I ono so. Tātou. Mo leo te iso. O tātou. Leo tu ina mai ai tātou ina I o tātou atu e whainu umum so. O le whātonunga. I o tātou o. Papatiso atu. A o atu. Ma o nei me lua. O se whātonunga. Whātonunga tu sao. Se whātonunga tu sao. E whape whela on tātou whia ia ni, e le mea o le whaaso o ina o tangata mo Iesu. How are we to make disciples? Tātou te whaia whapea. Tātou te o atu ma papatiso tangata I le suafo le tamā le alo ma le nganga pa ia. Papatiso tangata I le te tonu pe a whalongo mai ma te tonu. Lua a o I la tau I mea uma na whai mai e Iesu.
le mea ngā ta ole, make disciples. E o, ona mafuta lea. Ave iei le tala le lei, a whaalongo matalia, papatiso, ma o ao. Ta ua tele mea ia, aisa, ina ia olo ai tangata i mea ia o o ngā Iesu. O le mea ngā ta ole whaatonunga silsidi, po le polo inga silsidi. O le o, ma tau atu isi tangata le tala. Tangata o ia maua ina se whaatonunga. O le disciples, o le soo, o tangata o ia maua inga se whaatonunga mai se isi tangata. O soo kerisiano, o se tangata lea, ua papatisoina ma muli a Yesu, ma ua talitonu ia o onga Yesu, mea ngā le tangata o le tangata, ua whaasoina, wo iai le tala lei, ma aveai o ia ma disciples a Yesu. O le soo Yesu, o se tangata ua whaa wao ia Yesu, tūlanga ao Yesu. So a real disciples is a one that imitate Christ. He lived like Christ. Ele kukusa ka koma Yesu ilon soifuanga o ia le malona ato toa. But imitate pe ha'ol tangata ia Yesu. E tau mawhai, ina ia whaile mele na whamai Yesu. Ia outou muli mai, whamai tuu mea uma, ai muli mai a tau. Mai aise fia muli mai a tau. Muli mai. Ai whawhiti la mea uma. O luinga o ngā whapunga Yesu. E te savali mai malou talitonu ato toa. E te manuia pe a whai e te muli i le savali e Yesu. Te muli mai whata e ta i ringa ngā le upu imitate whaao. O se whata e te inga whaingo fie, a savali Yesu i leo none, i le matawhanga. A e muli ai. O le mea tu wai le se vai o Yesu, le ao Yesu. O le mea whangai kaunga kua ilo vai anga vale. Tu le vai atom tau Yesu, o le ngā fui tu wai, e le tu Yesu i, ai kulo vai lisi piko, pe laku misi. Tu sa o ai tu langa ao Yesu. Mea ngā ka o le muli, follow with sincere heart to Christ. Muli ma le loto wha maoni. Winga, wa tu ma mea ai muli a Yesu. Imitate him. Glory to God. E se lale, le taua, uso matua whawhine. O le, foilele, tato mawai anga i le tūlanga, foilele o le tato muli lea i le li o Yesu Kiriso. O le whaatonunga, lea o ia, le whaatonunga po le polo inga silsili lea wai amaya mo tato. Ai a tato muli a Yesu, uso matua whawhine. Pe a tatu oni e whaile whina ngalo le tua. Monta tala tu lolo tatu lenga pe a o mātu le whaamtalanga lea. A tatu muli a Yesu usum tu whawhine. Tatu loa. O leo o tatu stai e lana polo inga po lana whatonunga. Ai walane ngalo ia i tatu. E le ma whaiono tatu o e whaile whina ngalo le tua. E au noa malona mana. It is impossible to go and try to take the gospel or be a disciple or be a witness of Christ, but without his power, the power of the Holy Spirit. Aisa. O le si vaenga ta ua lava o le commission po le whatonunga lenga mai ai tātou usum tō whawhine. Leo lo maua e le ngā ruenga o lona mata au mua lona whaiupu e valu. Te utanga i whaite watu. Mai awane i au tautu ua Yerusalem, awane i au tautu ua Yerusalem. O nai toe upua ia Yesu mulimuli a ia ona whatoa, ona a fio i lo ia le langi i lunga o le maunga o libi. Mai ia le whaiupu e valu. Ai maua e au tau le mana, pe a fio i fo le ngang i lunga ia te utau. E fai fo au tau ma mau ia te au. Vai upu ia. I Jerusalema, mo mua, i Utaia,
ma Samaria e o e tulu inga ole lalolangi. Ole polo inga silsili sa mafai polo le menga le inga mafai e la o apostolo no fa tunu ina polo inga le o avatul polo inga. E fa mai Yesu o le o avatul polo inga. Ai olo Yerusalema ma ka rio le i Galilea i le isi foi maunga. E fa mai olo Yerusalema e fa atalia ina le mana o le nganga pa ia. Ia, ma te ulia la, o le ana te tonu na o mai umalava mai Yesu. Te ulia la i le mele sa unoa Yesu i le mele. O le sa unoa Yesu i lungo le mongo olive. O lungo le mongo olive le fa i sa unoa le Yesu le mongo olive. A le fa i atu au mongo to ole i lalo, ole i lalo i le Yerusalema. E fa atali e ina ia le mana o le nganga pa ia. Awa umana upu ia na tatu tal noia nei. Len fai oi Galilea. I mea umama tūlanga o le Great Commission. A le o sifi uma mai la tau i le maunga olive. Le o fai ele la tau tal noanga. Fa mai loa o Jerusalem mai fa atali ei. O ule la walu lo utama. Si tia lo Yesu le langi mai na le maunga olive. Na le fa sanga ngai le tu sai. O le ayo Jerusalem. O le polo inga la sisili. E te tau ona na whaia e tangata Kerishano. I le tūlanga i eilo e la tau o la tau o tangata o loo moli mau e a mata mai le moli mau o tātou. A mata mai tu tonu i Yerusalema. O lo whatusanga lau Yerusalema. A mata mai tu tonu o tātou ainga. A mata mai tu tonu o tātou wa Yerusalema. E no nofo umai alto o tele o isi au li ia. A mata mai tu Yerusalema lono inga. A mata mai tu tonu o tātou ainga. A uma ia ona e tūle i nunga ma e sa walwalianga e loutua o i uteia. Ia polo ainga po o tangata e le o i tonu o le wha o le tanga. Ia mamoli maua ti ai. A uma le na. Ia ona e o solola ia le kamela. Awa e le mwhainga e sa wali a ngai i fea. I Samaria. Ia ona e oso lea ma e alu e awele tala le ia ngai se mea. Ua mamao atu wa le mwhainga e sa wali ai. Ia malmelo na wha. Ia ona e sauni rola ia lea. E te oso i le waa. Maka rio vai teimi ngai lengi waa lele. E oso le waa. Waa na whai e tangata Roma i ngā vai teimi. Ngai travel o lea ngai lesi lau i ele po. Lesi nuu po. Lesi malo. E te alu e ave iai. Ia le tala le lei. Whawa enga ngai tau mai ngā. Yerusalema. O Judea. O Samaria. Matulu inga o le lalangi. O inga lao te tonu o le, ala amatanga o lau tala inga usum tu whawhing. A matanofo. A matanofo. Yerusalema, o le ata o le nofo. Mai tā lai mo mua i sio tau a inga poto poto. Ea ma sio tau lava a inga. O inga te tā lai i ai mai vele tala le lei i sio tau a inga. Ame i ai. Yesu e ola ai, e le ola i se lotu. E ola i ai Yesu malana wha o tanga. Tā lai i Yerusalema. A umaloana e nofo. Nai tūlo le lunga e savali. O lau savali la, e savali wali atu anga i uteia, i outua oi. O isi mea e mawhai ona e savali ai avi eltala le. Le lau umana e nofo, o lewa e savali. A umalanga e savali, nga ilole, e whaisinga mamao o Samaria. Dale me whai, o solo le wila vili whai. Ie lengi wila, e lengi ngā mea nga paume o Kamela, o Asingi, nga ie ngā vai teimi. O inga umana nofo, savali, a le lala o sol Kamela. Aisa, la ngai fai asi pe fua ko e mamao Samaria nga ilunga ruinga o leo la e o sol taxi ia pe se po se fa se fa penga leo e travel pe fa inga leo e alu nga ilo Hamilton po leo e alu nga ilo i Wellington o inga leo e alu le transport a uma lo la on e ti ile Kamela fa melo leo Yesu ona e o solo le vale e o solo le va ma tulu inga le langi ele mwhainga alu se wila vai i fea i Indonesia po o Papua New Guinea po se silava tunu po sainga po inkia ele mwhainga alu e te alu le valele papenga umala so ia e sea o lau langi wha Roma e o i vaa mai mea mamao anga isi mea e mamao luinga punga lo le vaa ma o solo papenga fo la tatou o solo le valele ia
mai e ku lo ki ngama la ma e alu lo e fai le fina ngalo le tua e te alu fa missionare e te oso le vale ko kongi pa sese ia mai oso lo ia on matua fa te unwina lo le tatou o le commission Great Commission polo inga silsilia Yesu na tuina mai a tatou te tala atu le tatou lenga ia e te wala au mai ai tolu fitu ta sili mai tolu le tatou numera e te wala au mai ai ia vai a ngai kere i nofoa ia na amtanga nga nofo ia fai mo mo tonu sio ainga la nga luenga fatala ia te loa salu ke fa pe mai teu lele uman ma ko ainga uloloku uman ma ko ainga ia one ngalo taunga e savali i uteia, savali lisi mea ave alu shopping. Ia umalo osolo al kamela, ia umalo osolo al valele. Fatalo fatu tato walau leu sau, talofa. Talofa. Talofa ila sunga poni. Talofa Antonina, mama yotina. Ia le manu ia fafitai. Ia leli. Ia, aleluia. Sermana amana yol mata upulne, tula le afiafi. Malo foi pa malo si le sunga le afiafi malo luma tim. Mana yel takyo por kalami fai ungal por kalami. Oka. Esel mana yel fa amara malamanga vaenga muli le. Ebi ia la vale atua la nguna la va yelo tole ta o fiunga le atua il fa mana malamaina. Mai sale me le winga itala. Ya. Sala ia tu pion ai sau no mo sala ai lo vainga. Ia na o tuila ia. Tua oi. Tua oi. Ia mana ia fo ia fa mana malamanga i pe o asoia. Ia sala ia atila ainga ia na lu le kamela ia o le va. Yeah. Evi ia le atua e peila fa tu mai fo nei vai tai. Ia moni ala sunga. Ele o ngana e lua tu tala ia tu mo isi ai tala i mo ala vi tonu lo ainga. Adiela. Ela lau fa nau. Va fa wele stolu ia tala i fa nau ma ainga ia mo tala. Fa ki tele la mo mata upu nei a mata mai la vale a mata ngotu sia mata. Ia le nei utato o malfai. Yo, ia leli. Tai tele la puni mo fa mala mai no wai moni ana no fai tau fo ia fionga le tua. Ia ai fai ngata na mala mai fai ngata na fa va senga tau. Ma le loto fionga le tua. Tau tele o tina tonina. Ia e moni ana no. O mo ai ave au tala le. After la ve tina wala mai. Ia e manuia tele la wala ngalu ngai nei tu la fiafi fa pe fo ia sa lo tu le fo. Ia lo fatu. Ia fa tai tu fe la fo le vai aso family atu le tu ia tu mala ainga. Se fo. Talo felicitato la. Talo fa lava, talo. Talo. Oi ia, lua vala u ia o fa tasia, to fai mai pa fai o to fai mai nei taimi le ava no alta to leina. Ia e vala u mai ai, manu le el taimi. Te o to vala mai fo ia o mai a fa talo fa tato vala. Talo. Talo pa. Talo fa. Ja, maar als ik voor de zoek aan het papier. Ja, oi le sa no. Como que yasi? Matayasi. Talo fa matayasi. Oi, pa golo golo por kala bel va so le sa uno loi. O taco ya le puta yo ko fa no ko ma ga ye kero por kala bel. Ya le li. Wa o ka u. Wa ro ba po papier. Ya pinga ko rua e mo pinga ver na bo ver kala le. Oka. Kia. Ale go papier o mo wa ka malo. Ya pekanya la la le wo sa go mai le sunga ya o pio fa ringa le o pinga la la mo ye kala le wala go maka maka de sai fa ola. Yes, yeah. Ah ya. Ya, ko fa foi mela so se va. Le ka kuri so langa so la uli e o sai la ko te tai a kia yesu. Ale la fa lo ko ge la so wa. Ya la wo la uri kala ya ta pero kala inga la wina no. Ale poko la kumuli muri po kala inga. Akinga ya de la ko fa ma nge nge la ye fa kai de wo ba la mai de kula. Tai tai ya si. Ai go pa te ya ga po fi ye. Ya ma ko ya lu po le lu ba po fi ya. Ya la ngai bo ya wale ngai lo po fi ya. Ya o fa fi kai ke la sunga ma ngi la ga lu ngi po kai po la ka di wa ku ya pa kasi le mo ka un bangi el fa le ro ye
tinga mal panga pangia pupang lia ya tai tai asi ya lo fatu ya tu lo so foi ya tai la pa so fu ya fa talo fa tatu la ule talo so fu talo fa oile sa no fa yo Jacopo alo lava ya sa no mai sa tai ke le mo fa so le tau video por lava ya so ya tai la e che si la fiero sunga o lo poca la me le wa ve mo fai la un al bacco e caresi oi ma ya okay o lo le vi ya le li a lo fa lo mala su e le fai kau i ma fa lo poca la ya ese le sa ore dei o che lo pidia ku po che fa so a po che vi lo fa fkaia fkai moro fa so mai ko kar ko fo ya ngai ke ko ko nge ngai moro sunga ai te kasi te rua kanga kai fa long sa ola ai le nyaka o le ngai o la mo le ku mo le ko nga fa kai ke le apon kai ke le mo fa so tai foi te lo so Jacopo ta tu foi le va yaso fa kai family le tu family foi le tu lai so staimi le upu fa se foi pata lo voltato la ta lo voltato la le ta lo fa malo do sunga ta lo fa oi le sa no le luai sa no mai lo le luai fa madia ko le fisidi Kamu mulia, le o nga ulanga e kanga engala ko for le pole le tu ti e sin mumi le kilo o nga ngale ole aso foi kalami o tina matua ita ua tina so le lua ele tu spaia a fai e perfetta fa fine il tu spaia a fai foi ti akono wa ti akono e mo lo foi ti akono ma tu fo fi pelenga mo tu sia polo every roma a foi e fa ngati na le ise fa longo silo na me e fa ngati na e la unga tina e fa ngati na ai a mai le pule ale a foi ale fai ale fai au polo le mamoe ele so on fa ngai nga foi la e fa penga foi so ti akono e fa ngala vai lalo le pule ale vai au e lo le langa o tangata le ai pe o lo fisili pe fa ngati na te we se manisi o no fa fo mai o fo e fa ngai na fo tina le tele a mau e confirm mai e fa mau ni ai tono tu spaia o tina e ta u tele la to ministry tono le ole tele o tina le temi o paulo lo sunga le uai o tina sa la tu fa tu ina nga luenga na faule ele finele o foi o pisila ele ngata foi le o fine foi le su i Filipio ngalo te le ngo nga na e foi fa nga fine sa se to o fine ngai lo iska malo lo ale lo Amadia kulo lo sunga ngo wa sala ese vodisi that's okay yang mo la ka fa longo ngai I ka kopor kala me lungo de kio ngale ya ka ke le ya ngal fa longo ama ya be nga wala ko de fisidi fa mo tele o le fa unga la ngai fole tua me fo ngai fole tua fa au ki o fa unga lo ye nisi fole tua e fu foi ale me alofa wa ele stanga te le o sanga me alofa e fa mas fole tua ya la unga pe o ta mama ya te loa o ye fo itala fia ngai le se me ta fia ai lo sunga lo ai ye mo ye la vale aftai ya ka ples fase fo ya fa talo fo statu la talo fa pasta malo se fo mo ne sai malo lo po lo tu si ele ma ne ye fele ale vai okale ta u o to so ma ne ye fele pa le file lo
o e lau e foi le lo mana tua ta elo pasta fa sa a lo wala ngona ma lau fai tau awa pe la fa fonga se ma fa fa nga foi ministro foi mai e te o le tulanga lea ya au fa sorry o au lau te alu o ele upo paulo ya ele na se li fa le nga ya timo te tase te salonia ai tu lo ia tina fa ia la tu tani tu lo a o matou nei o fafine o no foto atasi pe ina mai so langona la fai mai o tau o fafine o fe o ti auto tane ia na lo tau tala tu lo ngana wa ia lo langona la fa fonga foi ngana le tu lo o tau o fine o tau tane tu te le tau tala ile upu a o ai ai tau tala ile upu apo ai Pel melana tu lo pasta fasta au. Pel mena te langonai. Po fonte talo mastanga tinawa me uma no tu le faise. A le upulo le fa pe mai o te launga pe le wo fai mai se mat fa fe ngainga al fo Australia fai mai fo se mat fai o pe talo lo nganga na. Ai fasto no mai au tu lo pasta. Ia. Le la fa sa o atu oe a vatu le ava no ya oe te lo le o nai te sa uni mo lo bole tu au ko pala ai amen le ai pasta tu lo pasta mo le upu o le upu pala ai le tele pala ai te lo tele o fo te no fo sa ili le tua o ke le fa mo o te vai tu lo langa se fa mo le stalo malan pongi so soani le tu mo nanga pa ye tsa fa stai fo te langona lo tele ai pe lo langa ngona ai fa stai ka kom ka upu mai po te le tai mi te le la tulunga ai se le vi lo roto o fa stai le tua wa fo le mai ni so so tina fo le mato te fa longo te fo e fa longo e fi un pa ya le tua se le matali ia le ali fa stai fo mo vi le tua so sunga no mau pe ava no to sta ina pele longo masa fa pena na masu langona fa unga lengang pa ye to sunga ye lengang le tu me uma fa le tua o fa tu ina ngale tua family le tu ya to uma fa stai fo le le sunga ya sau ma wa ya no masu tu wa tu ni manasu man langona family le tu nei po tai mo le fina matu fia ya se fo ya se fo le to talo fo le stato vola talo fa ya oi le sa no Fatpinga. O fatsinga. Ia fatpenga. O fatpenga. Ya. Fatu me lo fina ngala le tu ti ti mo tate. Ole papesilia tu le. Ya. Tungal papenga ina. Ya. O le te wa le tala no le mta upu ya matayo. Ya. O te via malama po le le ala vale mafua anga le iona alu Yesu faiana talo sanga I lunga le baunga Yesu mafua anga o te mi uma te whalongo tua wa Yesu le baunga te talo pe yeila se mafua anga Masalo le mana ia le talo no fuanga tu fua mesa il fa to anga le garden le e Getsemani pe o se me tu fua vo ile mafuta Yesu ilonta ma ile ngata nga Getsemani aso se me ai pe le mana ia fu pe te alo o ilo tu le manu na o male tu o le me pani noa po ele file mu ia te tala no ai mai mafuta ile tu fai fanga fai ai ta to vo inge vai te me o maunga te talo ai ia o ngai pe o se me matango fiele le file mo mai le se ai le se me fa pito fo le lo Yesu ye talo aso se me tai ele sunga fa pianga yo bo malama le pesi au si o pesi le e sa la va mana o le fa fine ile uno Yohane ile taimile na si vai ai fa mai pe se me mana o ai fa sinolo lana tama o te mana o le uno Yohane ele te mafuanga na fai ile o to tala serve sili maltato por clame ai utilo fa ongal ti apolo le loto fo ile o le fafine le o tina o le tene le na siva ia malantama e fa ise awala e la mtia ile le o le au na le tua na ngai o le ngai o ia le nganga o sa tani nganga o fia I tangata le anga na nganga le inga
na tupu na mea ele fa pe fo le mataulia ma fu mai ai le fine le fine le fo le o le to lua o le uso le le fo le le nga mailan polo inga ale la ora la to no fo mo fine le to lua no uso ia ana fa sa o yone baptiso ai le fi ai ia ngalanga sekielo le finginga se me ina ia fa sioti ai yone baptiso o wala uma te apolo wala uma satani yo fa ye se me leanga mo fa na ole tu ai fa te tele lava malia tu o to o la fa te to ma te yo o mantalo no ai ta tu ke le fa uma nge e le fa uma alle ia vea o o amna tsa vea ai o si fa ai po fa finele i ava le wala nga manga o le ulo yohane ia avu o mon fa po wala o ave le ngale le ava si ona uso ai fa taila vai a totina ia fa manuia le tua ia toi ia fa manuia le tua i po ia ti ainga ia so fo sao o mon ta mia sao ia va tu la no le tasi ia fatalo for tato vala mun bulila ia malo sai foi la suan fa venga inga poni talo fo ile sao no Selina talo fo Selina ia sa no mai ia malo sai foi ia ole fa longo tua ai e molia tu fa tai la sunga on fam tala ina fo ole tu si ole ma fo tato fa longo ia ima ai ai la vole fa longo to mal to fam tala ina ai ana ia filia astamale na fa longo ia e wi tina ia awa ia tulo fo ia lo mutu male o tia kono mato lo tu sa matia kono mo se lua ia na tila fio mali ta santi ia ai no ofili faz au ia fa mai faz au e o wale au sei lo ia tia kono tina ia fa mai faz au ia tia e pulea ya o te langona o lo wala au ina mai ali o te fiatia kono ia e mafaina tia kono wale wale i so to lua ia o le mela na ia ia o le ala o te tia kono taimine ai e mafai o meana ai mafaina o la na faina tal no ma fese au tia e mafaina o la unga i miao e vai pule mo fese au pe o la tau no e paiano i tofi mai ia ia wa ya kono tamai o te vai ia la taita i la tau sauninga lotu i taiao ia au fono talo fo isi me ma sanina na tofi ai ma tofi na e peila o saunga e mafaina na mato e mafai fo ilia fo i fai mai fisi au te saungi mafaina mato tina e faina tautuina whamantunga i ulanga pa pena peana e saunua e pule ave tunga au ia i fai ngaulana i kare ia ole mea lana le o te iloe au ia Selina ia o mata taimi o te alta taimi o le fo wa fa u mai oe ia fa u mai lolo fina ngalo ta to e felo e fo e leva ia so Selina vilia tata no never ngalo vilia to e fa ta ia tu ia ma so sa stile stama na ia ai man ia fa ta ia to fine e lo fa tu famile tu e to ma fa na pa pena foi la tunga ia fa Faftai le tua ua wha umala mātou Paul Caramel nei po, faftai la upu, faftai whaingang pa ia lo sosan mai, ilo mātou si loa, o mea ele i o ia lo mātou loa, ma le si au tangata, tamnia i au tangata nei po e ala le mātou mta upu, famnia le tio, lau whainga luenga, ia pui lau whainga luenga foi atu lunga o le tele nei po, ia mau e lo tunu us whainga malo manuia e vi ia oe, whaavavau faftai tele Yesu. Amene. Ia o tātou Paul Caramel fo na sa mo le fiafi e le famoe la tātou toi whailoi fo il vas fo te masani tātou Paul Caramel tu le upenga le loto a nei fiafi
o la auto au nan le poni foniti fa soi foi ia